afternoon, day and day and night. Ya Allah, hum zikr karenge. Ramadan, 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 mwezi wa madaniso. Ramadan, 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 you the place man. Ramadan, 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 mwezi wa madaniso. Ramadan, 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 you the place man. Many are those who fast in this month, but getting nothing except hunger. Many are those who stand in prayers, but getting nothing except tiredness. The reason being that they fast together with bad actions. Ya Allah, never put us among those. Ya Allah, you accept our fasting. Ya Allah, grant us piety. Ya Allah, let us please you all the times. Ramadan, 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 mwezi wa madaniso. Ramadan, 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 you the place man. Ramadan, 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 mwezi wa madaniso. Ramadan, 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 you the place man. Respected brothers and sisters, the objective of Ramadan is not to fear Allah only in Ramadan. Ramadan ikafika katenzeri chakula asiyakumamua, katenzeri kawalala asiyakuba. Ero Ramadan ikasira abwira kuvunse voipa vimenizo chita before. Rather, the objective of it is to Allah subhanahu wa ta'ala throughout my entire life. May Allah accept us all. Ramadan, 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 mwezi wa madaniso. Ramadan. walaalayaal ujeedada ramadaanta ma aha in laga soomo cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaabaha la mid ah. ujeedada ramadaanta waxay tahay qofka inuu ka soomo xumaanta oo dhan, qool iyo ficil mid doontaba ha ahaatee, uu sidoo kale ku dadaalo wanaagga oo dhan, qool iyo ficil mid doontaba ha ahaato. sida awgiisa walaalahayga qaaliga ah, bishaan barakeysan ee ramadaan khayrka inuu ka faa'iideysano ذكرك تسبيح تهليش استغفارك الله المستعان وتلاوة القرآن والخيام لمان كفايد السنة ولبا قارهان بشان على كفايد استو بحنت صدقة نول وحو أوضو هكفايد استو محايا النبي عليه الصلاة والسلام وحو إلهي أسوه الله الله سحابديسا اتقوا النار ولو بشق تمر نارت كبقى أما كعبسد إدكو اسكاقدقي أما كغورتاقي جاح تمربا الله كدقي سدا أويدا ولاليه الخارقة بل كفايد استا بشان بركيسان رمضان إذنكو الله كرجينيا نول ونكسن مستقبل ونكسن يا آخر إنا جنة أتكوارتان واد مهدسنتين وأجن الكينا خالي Among those, Ya Allah, you accept our fasting. Ya Allah, grant us piety. Ya Allah, let us please you all the times. Ramadan.